yekla moya oyingcwele Nkosi yamakhosi, Nkulunkulu wethu, Nkulunkulu wawokhokho bethu, siyabonga Jehova oyingcwele ukuthi kulolu suku lwanamhlanje sibuthane phambi kwakho sizobonga kuNkulunkulu owasehlisela umndeni wakwaShembe. Ngithi ke uma ngikhuluma emazweni akithi ngithi umndeni wakwaShembe wasiqoqela ihlobo ngoba insizwa esingabangani nazo namhlanje nesibonana nazo la ngabasazana bawayengekho uShembe abangenabo abantwana abangakaze babathola abantu ababacela abantwana la ukuba wayengekho uShembe ngaba babathola abacela imisebenzi la ukuba wayengekho uShembe ngaba bayitholanga imisebenzi abanye banemizi ngenxa yokuba khona komndeni wakwaShembe. Siyabonga ke Jehova omuhle wasezulwini singamabandla ukuba ngalolu suku lwanamhlanje sibe khona phambi kwakho lapho sizothi uNkulunkulu wasezulwini omdala weinsuku akaphinde iminyaka iphinde ukuthi izitha zobuNazarethe zishone phansi kwendonga eyinothileyo ngoba wena awukhethwanga inkantolo kodwa wakhethwa emazulwini ukuthi uzohola indlu kaDingane nosenza ngakhona uzoyibutha ekuchithekeni kwayo. Nkosi yamakhosi sifuna ukusho siyibandla ukuthi lapha uyofa khona nathi siyofa khona. Sifuna ukuqinisa namhlanje ukuthi asinayo omunye umholi ngaphandle kwakho Nyazi lwezulu. Futhi sifuna ukuqinisa abantu bezwa ukuthi ngeke sivume bangene sikhona. Ngeke basishaye. Uma ngabe bethanda beze nje kubonakala ukuthi kuzokwenzakalana. Nkosi yezulu nomhlaba siyabonga Jehova encane khula Nyazi lwezulu. Ambonge uNkulunkulu, ambonge kuye uphombela wena waNazaretha. Ambonge kundaba ezaphuma kwela sentabasa zehla zahamba zajula zathi ziphezulu zaxokozela zibheke empumalanga zanemvunga zazihlela emthandweni emsini wenkosi kaMaphumulo. Indlamu mhlathi kaMayeke sodlakade beyiphulula. Indlovodlana ezikusikhwama senyanga basikhithi nafezeka kanti sobakhetha phambili. Okophoze njengamanzi othukela ngasezafinjelwa muntu. Okagebhumbana phansi kwelasemzumbe kuphuma amanzi neyiphephi
ingudlangudlane egudla iy'nkaba ngezomkhambathi ubhombele isitimela samampoto sikhuluma noNkulunkulu okhona abantwana bakaNkulunkulu okhokhona babamkhulu sicela kuwe ukuthi lolu phangwane tshala phakathi kwendlu kadingana aziwe zonke bhombela ngoba uwe umnikazi walo msebenzi kakukwenzela lutho kuyofika lapha waphuma esizulwini kuzokufike khona siyacela-ke kuwe njengoba kuthiwa inyamahlavende umsikhoba senyanga kasikethina feze kanje kathi sebakhetha phambili umleti kanamadinani inkomo ehle emngceneni kwalasenanga usidlangudlangu ngoba uzawuphuka uphondo kwey'ngenathikazi ngicela ukusho ukuthi kakukho lutho oluyakwenzeka waphuma ezulwini usekulelise ukhakhayile inkomo yasemkhayidini unophusha phansi njengekho uphushe phezu kwamagqumu ezindlela entabane phezu kwentaba zendlu kaJamani osenza ngakhona ummemezi inkunzi yakithi ehlabe ezinye emacebeni ngoba ihlabe phakathi emagcekeni asephakameni lapha kuxokozekele khona amadoda atatazela efuna indlela esefikile indlamthathi kamayekisa uNkulunkulu okhokhona babamkhulu ongakhathalele ukuthi uthi indloveda lezi kusikhoba senyanga sethina feze kathi sebakhetha phambili ugophose njengamanzi uthukela angasoze afike ubani ongafika uthukela njengoba edwele nje na ngikhuluma leyo ndaba maNazarethe ngikhuluma ngozandla sinemsebenzi engelanga incuncaphuza kwenastelinga eliqhume phakathi komzi wasebuhleni laduma lakwatha bebekade beqonda banemvunge phantsi emathuneni bathi kabakaboni kahle kanti kabaphambene nokho sibona inganekwane sibona entshonalanga kuqhamukifu ugigwe zuthiko lwenkosazana phakathi kofakazi naphambi kwamadoda emini nithesaka uthiko lokwathu hayi ngalewana maNazarethe phezulu phakathi kwayo ngabona indaba enkulu ngabona umshintshi ukuba ijaji lisuke esitulweni salo libaleke liyocasha ngesitapha lilunguze isingene isilwanyana sakithi esiluni imbuke yakithi edle yathi sedlezine nanamhlanje asagijima wabaleke kuyaphi emgumundlovu wasishiya isitalo ingena phakathi emajajini enkantolo iyo le ndaba esibhekene nayo maNazarethe Lolo thando lujule